Watla nakaliangkat na transport kaladep ban mana ya ki riusmet ban aiwai skuti Henry kene kajing aiwai kadang yai beteng shat shishat ya kane lalap haden bagi dekot ka all Meghalaya Tourist Taxi Association kilayo ban bat ya kawai ka jaka aiwai skuti hajil road. Mana pha aiwai ap chưa? Mana pha aiwai ya ma? Avinash. Tabale me aiwai. Medai mana? Business jam tu tenam dai. Medai you. Tenawan ne te orang ana ino skuti takadaw nawan ane. Ha? Mesti metiap nam kadai illegal. Ha? Tabale mesti me aiwai. Ha? Ap chưa? Nai le dah ap ken one media. Ap chưa? One le. Aha, to labiang mendai. Si pangin lek mangi men aiwai biang ikine. Namai re. Ha? Namai. Ini ada contoh benda tangsu isuki slok I lot number. Siam lot skuti number jom kini. Bisnuru lele nam laong namai sisa namai dan. Kanem dai jonga business te phiru dik. Tip siya. Aha. Sabate laong na. Aha.